Li, lagi ngapain? Lagi mikir. Oh, aku njaluk gula ya. Meh ngopi, gulaku kesemutan. Ya, ditutup sing rapat ya. Suan ya, dirimu mikir apa tali? Aku ki bar mandi malah kepikiran. Kan nek mandi ki bersih ya badane ya. Oh, Nah, kan terus pakai anduk. terus? Yo kotor lagi kan yo badane. Terus gunane mandi ki opo? Wong nggak lama kotor lagi kena handuk. Belum nek tiba-tiba handuknya jatuh sebelum dipakai. Kan komane makin banyak. Belum nek tiba-tiba pas dijemur ki terus enek manuk sing nelek, apa malah biasane obong-obong kena asap kan. Belum meneh nek